Hakini gisngi blalet hagasin beningkong hadin usnam khat khandai spanya puai ke jela megloya ringkat bagari berokawai kelasaki ya ke jing pen kre ya ki pai ba na ke benta ke thma da ke jing pen long iki mock drill halor ke jing pen pa iki siren bat ke jing pen lep iki light ke jing seir ke don hooi watla kalau don ke jing small tu jing mud hapeng ke India buat Pakistan banyak sange ASEAN Hendrai hatu piju perkat kumnu kalong haki tu ki por baki siren bagi jing pelip light haki yeng ki sam ki long jen man la kasngi kam day ke mong drill day ke jing shisha ke day ke thma Ufofran media ula yo lat banyak keren ber armut kiri rang ba ki bedangken ma ki por thma ba menshwa ke tana do ke thma ba ke ba ar ke bangi ong ke World War II ke thma hapdeng ke India ba China jong snam khat khandai spa andre pu ar ke thma jong snam khat khandai spa andre pu san bat khat khandai spa nya puai hapdeng ke India bat Pakistan na ke benta kini kirang ba kilong ki jinja ki ba kinum la shu ban klet dan lele ro la ki dei ki jinja ki ba pins ir men sir na ni ki jinja ki ba shutia Kini ki jinja ki kedau syaka jing don kam jong ke rihi banyak teli kawai. Sengap ayu ki don ban ong. Kadai kapal ba dak sio atan masjid mekalaya yopo. Kena itu yopo kawan nak sama kisah. Kadai sama ba Pakistan ni. Kadai civil war kisah. Apa Bangladesh kan. Kamdai bila persiapan dia. Dia lek ketika Makti bahani cekanuan ka parti ka makti tu majbur kalau pelong sejaki lebar kadau ci kundi kadai Pakistan umdai Bangladesh India India Arab ya Bangladesh Persia ya Pakistan kadai perintah di ya puai dak segera pendekan di tiki refugee wan pelukai namarngi hacan bodan mah Bangladesh wan pet setura kadon tang 40 setura titip hado ki wan pet refugee ada sendiri kasi ke babon ni ada yang tipe Shelah badan apa harum peruslah harum saya bukan kiong badan lentat gitu badan lentat kabun kebala yau samla tikem don tidon pakai bau tifus kiong kita bat ki ai training di supaya India apa umwi kam sana na jual tang tu rumah kebala supaya doki kan kalau gue clown tu jengkai tengah terpuan kadon bibil dak ya lain nak jual sia ya lain pensai kedua spai tu si tenang ta saya hiar sepodoki kiosian bukan ni kaum kada dapat ada priang sudah tu kata kaum hawa tu kepada lentat lapun makacik spa tadi propojar kam dak wakai Senam tu Senam kini ada ka tarpolin Senam yang jan tu semua dia kau ipat kesini saya lagi susah isya mati kan disebut salah seperti tang tu kebun mah dia kata kepor kam kecil ke bandar dia Udara dia dah kecil apa kata por ba Swaban ke Bangladesh par yo atan masjid Meghalaya ngidon tang sanggut di minister baru si minister karo kasiar we na jual ya lagi ni stat ba tu ketaba dan so para sangka kana batrai pa udon military sikinal tele posting jungu ke Nepal Tauta yo ada kan berpointas po Bangladesh la chop la surdar sulum thuk suloi bom tu su kuli tu kanika tang ka bandar po state central library ko mawara nang china Bangladesh aku baru tu kita kadang tu betah kita ba wala pa Bangladesh kita full kita joki Amerikan ni Tahu suka lang berga
Wara kuli. Jadi kuli kemudian juga rifle India. Kita juga rifle Amerikan. Amerikan free. Kita ketang itu Amerikan. Dan kadang-kadang agak kapur kasami kesan doga ada kecewan ke refugee relief and rehab department te atra ide ketua sama Bangladeshi sekali lu kepak kaya UNO so agak nasihat kita ke stroke ke bakit kita robot ni ke ba wan lembaga yo jadi terus stom ngapain makalia kadang-kadang kasasat ke juga Austria dan nak tu kan. Tentang kita yo lah nomor lekot. Tangkan tu. Takkan segi tu lah cok. Pada kita api pala masuk adalah lah bekun. Kamu ada kum ke sebab baan bersuara ke bandai ada. Kata siapa kita kan. Kita kabam kadi ni ke po. Inbal berindo. Kabam ke po. Semacamnya. Semacamnya ketika intrusion bagian. Ketika intrusion jauh saya nak sebom jila. Ketika saya nak lekempur. Nak lekempur ketika 1962. Itu 1962 tu. Ketika komisiat sekolah India. Kama uniru kama hukum supaya bagian. Siat kan kadai kepor bu Kennedy ulong presiden apa Amerika kata tekan peluang sama Amerika kepor klaim hak ini kisu withdraw hi dan ada kami kun lakwah suai India menikun mari kita berikun di Pakistan baru ASEAN gai tantan swang lakut kam snek Islam kam dada kiri berkelan itu YouTube no gele takkan do secara hadir bagi penjap hi lakut video kuda Lalu kat ka jingya lenti jong pi hak jing im kat no teli git ma pilai kat no teli git ma pilai naduk pidang kena naduk sebab bawar kan naduk semua baba cuma bawar te kumno pi kumno ki ju ai jing hikai ki pat ban yada ya le dia nak thma ber sebab ba ngi hap ti trans si gadur triangle cuma biang cakap bambiang mesti sepel dari bambiang cakap ti komputer komputer kan kawan komputer pet jadi kawan komputer pet tu tang sumber ya riuk seren kawan hi kan plane tang bagam de kan plane nuk syot an plane ta guys seren tu baro nyon cepo trans kadang riuk tu ke belakang tu kata baru kau kiat hafta kata so pun besar dan padun kalaj dan duna ta sini segi padun lain kata apa dan dia jaga syarat apa untuk syarat Islam itu kan oi siksa sulong ke pun mendai ba susai je nak boleh nak lagu kalau tu sini tu kata pun kam serkai kata ada bagi ni apa mulai dah kamtam ni sini saya ada yang modal beki murah dia ke tekuk supaya mari lairi supaya jog lagi diri jiwan ni ke British kita utrai kita di occupy kan forest nadu nade napa nadu ni pesau Australia betul plate ada konflik na Scotland one Scotland ki sinata perikam hakan negara tetap presiden kena pergi Australia nanti Amerikan bantaga kamlang standar ki kakam tu ki ada po theological college tu Katolik ni Putburi jadi kedua gimana ki kun pernah baki san je bon balai khang yang kata pot Nomor di kedua Scott Obamali, Amerika Obamali, British Obamali, kaya kun baik, yo kiat lah tu. Hari baru aja baik, lah yo bam katin, kedotin, nanti kedutin, buat bah yo bam na
Kita kon dalai tu yang ini dah kena jai. Uskot ruai, bersih ruai. Penjakiran rayu Amerikan. Kapor senyum telah sipiak sibahar. Dawan Amerikan pan sautuli ni pratuli. Wah je kot san na fibiar syur. Aduh kata. Okey tu change ada. Kini kedua belum kiki punya map lah. Pasulok kaya kurang. Ada kiri sudah kurang. Mendai ikut meniap dan siap penibor. Ngi barap ngi nak selaitan ni ki bomrap ni ya babata tekupur tega kada dei sikapur ke ba Asia kan babata badata mendai komuniki atam ta. Jadi udah resultan nata kiong tu ya bab sebenarnya tinggi senai te kau mensua te ba hak sama kedua anda yo suai ki bab sebenarnya mendai je nabar ke kad gimana lakot goskat dakot ni goskat ya lo kam tahu apa ka resultat itu family identitikat sih resultat tang balong haka tiga keren ban goskat umla bersiap haka tak pun dong mana tak bayo kau ya bambe mi kata ada kesuai cakap ada kesuai cakap kalau jadi teman-teman buat bala ya biang beliau tak berkelau tak file dah roh nak ada kesuai ya kesuai you Portugis tu benda yo kesuai ketalang tu umdai beting ini kuat ketalang tu yo tak memyo kata dah siapa je blog umdai betul tu por khi kathama India Pakistan matpo padon Bangladesh na trip office na rong tabulation officer jangka Meghalaya census mencari Assam census kan dalio state wing yo Meghalaya di por ngali tur keleng li por karu hills tu de por khi kathama katu kadi pa jing khejong Sheikh Mujibur Rahman nakama isya ka por karong West Pakistan East Pakistan. The election gi obun majority ketika nen East Pakistan kan. Temaga West Pakistan kam stonat ban from government ki Bengali Muslim na po East Pakistan kini ada buat kada ka khi kan katama. Ka por khi thama 1971 kan liberation of Bangladesh kan. To por fite May February March kemat 1971 ki chale ben ba ka Pakistan Army ke Europe parti ki Bengali the kan dijukan yang kana Muslim ru hadu bagi refugee na East Pakistan dan na Bangladesh ki poi sepo Meghalaya hadu more than million dan lak khamtam se sepo pungtung stupi kar klale ba snagi yang ki kam ka free food free stay free snacks na dong sedong kan aduh Meghalaya population gini yo Meghalaya 1970 autonomous state on 2nd April 1970 tingi yo full state hot on 21st January 1972 tepo dang de autonomous state ka population Meghalaya po dang le 10,11,000 karkum census 1971 ki refugee dia ko more than 10 lakhs even then kadang gini sulam yang pa tang makut khmai de le no ki India kala le ba phi dia tu pon kemawat kadang ni nak tahu gitu gini hot gini abang gini hap pelip belat men ni melan pemelat kadang oh macam kan ki perda kemdi ban syai pada bendum bunyi tar ke kot khabar bukan dum malah kiwan ki enemy plane pina jorong ki syai lan pana bom ni pom pada naik drones kadang men ni hap kata hap lights off kan tak apa kan ni syong sia ni border area malah ki Pakistan mi kawan tur pi border ka nam tim jayu ke India kala era bah ki Bangladesh tu for liberation dan sekarang yap kit kya bah bat kini ki supply ki jingba ru don bok ni klam khatai ngi ki civilian population yim sim da khatai kan yo ga usual ka bam ka sa ka khaw kini ki essential supplies yim sim da ko rue kan ini kala le bah ki
Haga 1965 ro kaju 1965 ngat pon dari student ko di university 1965 kaju nang thama India Pakistan te 1965 te dang te president Pakistan dang te Ayub Khan field marshal ki kencingan kasi tu am lele Ayub Khan chau dong long mejo don po happy believe hi yang kasuka asam tu ko beli lele enemy is enemy tadang hap kit kia kajop India hidup India kan 1965 ru kan 1971 lele te kajop India nam di India temut ke Bangladesh la syuroi la sulai ablut massacre genocide te perkhat habar kajop India basar surrender spy Pakistan 93,000 mun kiri Balochistan government ki Balochistan dia fighting for liberation from Pakistan taruh 93,000 Tepodang Prime Minister Indira Gandhi. Porwe sign ka peace treaty ti kila apply no 93,000. India ka hem siam. Klam lai kepala jiki. Porwe ka Pakistan surrender te don laingot ki famous general chung India. We do General Hadiulong Field Marshal SHFG Manekshaw. He was a Parsi. Badu Lieutenant General Jagjit Arora Singh. Udu Sikh Bospong. Berbolai udu General SF Jacob Umdi Kustam SF Jacob Udu Jew. Tamut kada the irony of fate for Pakistan to surrender to the three, a Parsi, Sikh and a Jew to surrender. But ka India ka hem sim ka palai kam sim nairu 93,000 prisoners palai kam to. Di menta ka basu phala long bad pogi ki Bangladesh bede kiano aska Pakistan kan. Ka Pakistan ka dika state ka lamno ka dika rogue country. Rogue 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 kaba le kelumar kajing le Pakistan kajing sutu ga real politics marapo Pakistan ni kajing kamlong peaceful di ban pani kajing snow early mta ki attack India kan mut ki habia unite pemlan keren persia api te ngal ga haging reading jonga tengah try sharif tu le amni maga hangtai ka control ka army attack India balik to unite the country. So all these separatist movements should be behind the country, behind the nation, or be declassified as anti-national. Jadi lakata ngir perkhat ila jonga integrity jonga ri long long we are Indians. Kamtami minorities, hero tribes, ngiri men perkhat ha. Come what me he, we are Indians. What maybe he, at least we are safer in India. In spite of this ideology kan kebab percaya ke minorities, we are still at least safer here. Pila daga ki sama bajur kan kata ka peace security kan kata ka BAM ka essential commodities. India gitu nu external affairs minister Jaishankar very good. Kompon me kata himlong nur umudi wi jingai at least. Kawan me kan ngidon gi fair dimuru at least in matter of security of country jung Modi jung Rajana Singh hi kan they are very intelligent kar ki thamam le khip India gajab ki India hero kar kel war gajab ki India hero Paul General Musharraf but ngai ro ki India ro kan fitu ifa Chinese aggression 1962 September ngla puli ka hoti university all educational institution closed down but you have don't get trench have the trench get drill tang chu ai siren you have mare re ile depo trend tap ka kanup to ki nga off ki lai ber khot to thma China 1962 te Nehru no to khata yu hi khata hi dai permission in 1965 don't work on America guys Asia ka India suddenly the American fleet appeared upon Bay Bengal. China suddenly he withdrew. Kam tip kadaw. Ula tur shudu khap jan Tezpur. Ula di tosh tigan. But tomorrow we'll have dinner at Tezpur Serene House. Would you see to pour ice so patch Bengal? Patch Calcutta. Tetu ladap. Nang tahun 1965. Kajuy. For Ayub Khan. He was once upon a time in the Happy Valley before the partition kan. Then the enemy is enemy. Kaju ngi habron gi trench yap krai ladi min miet tang sup pun pak siren all lights off gi hap pana perda ta bojong kanang pling dum i kan tikini kena asam lai li volunteer ladi first aid
Il volunteer nin man set suloi ru tinang ta tu karkil war ko jo General Musharraf ti ke job ki India. Tikani bentar ka jo kini ke long kadi ke taktik dengan Pakistan ni to unify the country. Ni kamtam ni tribal ni last moment ni krekor narjan ke eksemen hi. Karena yo mo pon krekor je krekor kensting ya sang sistai lek concert lek party kaleng-kaleng stayo sanung kesmen ni kor ke sana sala ben kem swahan toil kata menilai to ni pejmat kapen banang ni khat ni ke sana kan trikam ha kan nationalism is nationalism banabar one batch ban prong baru one tu nangi one tur ngi du hero stai te tengi hapya dai la dia ka ba perstun ka dai hero tambah lang imde ben last moment kan kema ban ni swat ni dia ka sokar perkhat bah ba jingke sana sya ada menong priority Ti parlok ka tu ngina po syukut jong ini ikubol belingkot ke jong ni tat ngide kundu mi hot pi hakoi ba kapor ba de kiwai ba ki video ngide iban ti mauri na ka muntau for friend media kublai ka po jong pi baro